Inggih Om Swastiastu, Dadane sareng sami titiang sane mangkin mengenah ring Banjar Sibang Desa Jagapati sane mangkin titiang ngecek indik kewentanan lontar Truen Bapak Iwayan Iketut Kamal. Iya. Sane mangkin titiang sane bertugas ring Desa Jagapati kontuk oleh semeton titiang niki tapi wastane Bagel Lontar saking Kabupaten Badung telar Bagel Lontar dari Kecamatan Wijan Semang. Nggih, sane mangkin jadi kelantaran oleh indik latarang napi manten isi lontar lan mudah-mudahan lontar sane kemengahan iki sane kelantaran oleh semeton titiang Bagel Lontar Ade Arif Widra Putra. Nggih, terus Inggih puniki jagi kemargiang jagi ngararah galah sane becik dumun jagi kelandorang dibersihkan dumun. Puniki riantokan wenten bantuan saking Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Badung titiang penyuluh bahasa Bali sane bertugas puniki ring Wewidangan Badung. Wenten nyarengin puniki kerjasama sareng Dinas Arsip dan Perpustakaan Badung wenten bantuan pembersihan atau perawatan naskah lontar. Kare sering sejeroning perawatan puniki nganggen piranti pokok nyane punika wantah nganggen minyak sereh utawi citronella oil sane pacang anggen membersihkan dumun sejeroning naskah-naskah utawi pustaka sane lami nenten ketendunan. Punika raris benjangan jagi uning ayang titiang puniki sami sapunapi tata cara perawatan penyimpanan miwah napi saluiring daging nyane puniki ring identifikasi awal rahina mangkin wenten makudang-kudang pustaka minakadi wenten tika puniki tika sane kesurat ring kayu puniki terus jeroning ngararah padewasan ala yuning dewasa puniki anggen mapawilangan raris akehem puniki naskah-naskah sane tersimpan pustaka iki wenten wariga ala yuning dewasa wenten minakadi indik sikut utawi sukat punika ngranjing ring darmaning undagi utawi astaka sala kosali sampun